Hello, hello. Kavica fina, prefina kavica. Kako izgleda day off za neke članove Sci Fidelity orkestra? Možda se nikad niste pitali, možda se nikad nećete pitati i možda vas u stvari ovo ne zanima. Ja ne znam za kako snimam. Imali smo priliku u studiju, znači u hali gdje skladištimo robu, razno instrumente i to, napraviti mini rampu. I onda smo napravili naravno uz mini rampu jedan session gdje smo pozvali sve naše prijatelje koji dijele entuzijazam za skate role, bicikl, romobil ili dobru glazbu i dobro društvo. I onda smo malo to snimali pa da vidite kako je to sve lijepo izgledalo. Inače, Sci Fidelity Memorabilia, ako niste znali, postoji. Imamo ovaj češalj u vrijednosti od 35 kuna, ako nekoga zanima, za lijepo počešati si bradu ili za počešati si kosu. Nice. Naravno, ako još imate. I naravno ova šalica, ako želite supportati Sci Fidelity. Po 70 kuna. Ostavite dole komentar, javite se na mail. Da, znači i na tom skate sessionu i naravno ova šalica ako želite supportati Sci Fidelity. Nastupil je band po imenu Greenfish, to je jedan mladi, perspektivan band, sviraju dosta zanimljivu muziku. Imaju album objavljen na YouTube-u, u descriptionu dole imam link, pa evo zapratite ih, bilo bi im sigurno drago da preslušate njihove pjesme. A sad, skate session featuring Greenfish. Ok, sad nam jedan od Bura za Horvati, pozabil sem kako se zove, ste vsi isti, Štef, bove objasnil kako moraš za 2000 kuna kupiti dobro dasko, jer smo si nekad ne mogli za 2000 kuna kupiti, nek se Šimek si od moje i od drugoga Šimeka spajal dasko, ki se moge na Expo drvo pevati spajal. Ne, za 2000 kuna sa štitnicima. Sa štitnicima. Kako se kamera uzela, rekao. Pumpe skokove, to! Namjerno! Kako je upao unutra, kao slučajno. Bravo! Takav je. Da nije na oteku bilo bi loše. Kad se ne pije, prije neke se vozi. To je to? Treba ići. Kaj ti se dogodilo? Na krivo. Gdje si krivo? Na rampi.
Kaj gore, skate ili overall? Ovo, kaj god. Pa nije loše biti ozlijeđen, uopće nije bilo loše ozlijeđen, a? Ja. Da bi se za hranu briga trudnica. Kaj imaš za mobil? 59. Znači mikro USB? USB-C, imam punjača, budem punjača da da. Je. Svira. Green Fish. Ko je to? Moj buraz i njegov band. A ja, Ovo je tu levi, rubi. sviraju? Post-rock. Znaš da sam si razmišljao Ska. da opet nekšega benda si osnovao? Pa treba bi. Kako me vleče. Inače energiju imaš za to. Je, baš to.